mladi luk, čili i sad ću dodati malo maslaca. A cijela priča će se zgusnuti od škroba na špagetima. Tu imam kozice očišćene, repove, znači, i vratit ću vongole natrag. Fino. Super je. Evo, sad su ovi špageti skoro do kraja kuhani, ali ja ću ih ovako dosta al dente prebaciti u ovu juhicu sa kozicama i sa vongolama. Mislim da je to to. Nešto što je počelo kao špageti ale vongole je završilo još bolje. Malo kozica i hlapa.